voin hi November ni somni pakwani a inzawa in chibai vek ule in chunga tangin tlahlum voin ni somni pakwa tla som pakasang ni somni pali khan PC la Ruathlui kum som pakwa daughter of PC Samuela college feng aizol chu anin chunga tangin atla a hliam tur lawin athi college feng atanga thudon danin PC la Ruathlui hi chomhadar kuale chan ve vela anin chunga hian puan phau turin akala hei hi chesualin kongpuya atatha damdo ina kalpui ngal ni in a hliam tur lawin chhundar som pahni le chan veya athi naktuk chhundar som pahnia vuya niang PC la Ruathlui tlalai tak hi mutu an om lowa a in pal sual in sakzom tur khung lo lai atangina tlapal niya rin ani lungsena auto rickshaw accident a mi pahni an thi thudon danin he chet swalna a thi ti hi PB shang than pui kumsom sari pasari le pithan kongi kumsom sari mi anni a an pani hian nimin khan lungsen north branch y me hola mit anin entira an holam chu auto rickshaw hian an chuanga chunu dar hi vel khan lungsen 1 VC lungdo bula an che swalta ani PB shang than pui le pithan kongi hi che chwana hmuna hian an thinga lawa hliamna tak an tora wangin lungsen PHC a lak anni a lunglei lampan pui tum anni la hin chunu dar thum le minute somli panga vel khan an boral ani CID le special narcotics PS trangdunin methamphetamine kg somni pakwa point pani pariat pakwa le anei tua pu mi pakhat anman thudon danin ruihlo do na konga malak nakal zela Mizoram Police Noya CID le Special Narcotics PS Trangdun hian nizan masa khan zemabok beruluya ruihlo anwaya zanlai dar sompani le achanbe khan zemaboka chongchai muala zokhothar achanga aizol lampanakal Scorpio achangen methamphetamine ninge yangai kezi somni pakwa point pani pariat pakwa hi anman ani anei tuapu tlang than moya kumsum thum Myanmar tahan e group po manhngal ni in dananga malak chunjom tule akai hnoi chui chunjom turin special narcotics PS a thubuai zialu ani CM in VC in khanjung chang asoi Chief Minister Pulal Du Oman Village Council term chu sarkar thuneina ani thu soin tun VC term chu COVID wanga po sei ani to ti asoi Nimin Chumha Khan ZPM Southern Headquarters Office Lungleya Thu Soyin Pudu Omachuan Village Council in Khanjung Chang Soyin Kumthar Kumsang ni somni panga February tha chunulama chuan in khanna nei tura ruaman mek ani thu soyin he ruaman na an kalpui chan chu Village Council term kalmek hi COVID awang khan po sei ani to a achul huna sarkar chuan apot sei thein apot toi thei hei hi sarkar thunei na ani a tun ma pu in po sei le po toite alo om to china thunei tu te thunei na ani ati a tuna ko ta kanin king don ti thom te kan chia a an buai pe chuan min king se ke ni tan buai na tur a om shan lo ati February tha session kan nei ta se a planning commission kan nei tak lo nu hian session hi kan nei ma ta a parliament po in session hi an nei ma tlang pui ta a chuwang chuan atlai bera February tha top lama session hi kan chan lo chuan kan tlayang ti kan hlawa chung te ngai to chuan budget session ma a lawin than fil kha apui mo bok ati Village Council kanin thanganga financial year thar April kha achangin na anthok thei to don Chief Minister chuan ti in chutianga hunbi poimo bik ani awang chuan financial year thar kha alhuiten an kai khan thilboi thak aum thei chena wangin hetiang ra man ne hi siam ani a Village Council thara chuan kalphung thara kal turin kan du don ani atibok lunglei SP sonna order suit Mizoram sarkar in lunglei DC le DIG ba ka SP atan namdang chiao ada chu lunglei mi puin an hil hle a an ngen na siam angin sarkar chuan athu chwa sud le ngalin SP son ani talo YMA thu chwa ina talandanin Superintendent of Police Tura Shivam Sidra IPS adana order suit anita chu YMA sub headquarters lunglei chuan lom om atia SP thar tur hi andu lo shim wangani lawa district of to atana mizo chong mang thelo vek an om hi an rong bol sak mi puiti tan har satna lian tak atlinga an tan po thil chaber nia an ngai saklo anti
lunglei YMA sub headquarters chuan nimin pia khan thu chwa siamin lunglei district of tura namdang vek da ani chu thalo anti thu an chua disikal ta kha sun ani donin sun lo turin Mizoram sarkar an longin to thule a lo chamta ani ti soin DIG nakumloka pension tur chu son ani a aya namdang da ani SP a namdang bok dali ani a lunglei district hi azavin namshang shang omkhom nani a chuwangin chong thiam lo le district din mun chi thiam lo vek tan chuan law and order a po harsat na a om theni anti Chief Minister in Khai Thar Chili le antuma hlo cham antum lo thu asoya an malak na te atarlang Chief Minister Pulal du Omatsuan, Nimin Chumha Khan ZPM Southern Headquarters Office Lunglei Atloa, Village Council Term Chu Surkar Thunaina Ani Thule, Khai Tharle Antuma, Hlo Cham Antum Lo Thu Asoi. Pulal du Omatsuan so thing ayeng marchale mun phia leiturin expression of interest advertisement ti chwa to ani thu asoya November ni somni pani sang ni somni pali kha a thelu hun nung ber ani a heng leidu tur hautinen inrem na siampui tu mek ani a so thing leidu panel farm kan neanga chutiangin adang te po kan neyang ti in sarkarin inrem na anzia pui te hi chu sarkar mun ma go down te man phal sak ani don thu asoi Inrem na kanzia pui tinena shal tinena support price an pedon ti soyin Chief Minister chuan heti lai hian leve du dang kan rate ang cheng som nga chin chunglama an leve du ani chuan atam thei ang ber lodor ula kan tu a heng te hi support price pek an ngai velo tin khoi khwa emo a an du ang reta an lo shal poin an du dan chu tha kan ti pui support price ero pek ve an nilawang ati Chief Minister Chuan an malak na tura hian hlo cham an tum lo ti soin kan thar tu zat po hi atlang pui thu chut chwa ani a Reliance Company how to tinen po tu hnaya indona ne ani a an ni hi an tlai deu to so thing po kezia somriat an lati an soi ma se an ron lang hara an ni hian sap thei thlengin an leidu dona chuwangin sap thei hi war tharle tum ani ti in nakumlama chuan Reliance Company hirin pui bera an nei don thu asoi bokani ZPM in tun ma a tingai lo departmental review meeting nei chan lom om anti ZPM chalai chuan Chief Minister Pulal du Oman alo soito chin anga Mizoram sarkar hnuai department shang te malak na en puina departmental review meeting chu nei chanin minister le official te an na tho shang te chipchia taka soipui hauna le en ho puina an nei chan ta chu lom om anti ZPM Chalai Headquarters Suan Mani Thutiama Ataka Ding he Chief Minister Pulal du Oma kan nei hi ZPM Chalai Chuan Rami Puitan athamuan thla kan ti a Chief Minister Pulal du Oma ka ishwai ZPM mi pui sarkar na hnuai hian thil thar tam tak mu tura chhaumek zela hetiang pa ka hian project monitoring committee te po din to ni in project thomek somli vel an endik to ani Department tina service review committee din tura malak mek ani boka sarkar na thok chortlak silaw anom chuan danang taka chuatira sarkar na thok quality nge laklu chin ani ang kalphung thar mi pui sarkar na hnuaya Chief Minister Pulal du Oma malak na te hi lomom kan ti in ZPM mi pui sarkar na hnuaya zoram hian ra pi thar akai mek ani anti ration card sen Lirthei Food Civil Supply and Consumer Affairs Department chuan thu chu asiamin ration bu fai sem chwa le bokdik chungchanga mi puihne na shia tirna le ngen na ati chuaka FCSNCA Department talandanin mi puitne na ration bu fai bokdik pek chwa tumna kalzela retailer tinne na changa ngen na adon angin bu fai bek rina zanga somriat gram hi go down na pai chin to tur ani a retailer ten book dika bu fai an pek chwana a buara a bakery na pailo hi chwan lama an mang to tur ani lo retailer ten mi pui tin hena bu fai an pek chwain buara ri na abuk na manro ri na te an chhia tel tur ani lova retailer ten hena changa buara bek la khom tu te hi lo nei tu te ta na man turin sarkarin ro man na asiamang retailer ten digital wedding scale an mang vek tur ani a an mang law ani chuan da nga malak ani ang Mizoram sarkarin kat varadin mun har sala omte pwala bu fai kezia somni a an khul thei tur kat sen adwan chu mimal emo pol ho ang emo poin mani omna DCS ro a ziakin dilna thelu thei ane Mizoram Government Secondary School Teachers Association Khompui Education Minister in Manpui
Mizoram Government Secondary School Teacher Association chuan nimin chhun khan chan mariwai me hola General Conference voisong pathumna an manga Education Minister Dr. Vanlel Thanan apman pui ani Education Minister chuan zirna chu ramhaso na bulpui ani zia asha thule zirna in shrang atlo chwa hnim to thu soin zir tier 2 in semrwal lo lutuka wanga zirlai khongai thak tak ka munhema kangai poimo hle zirna siam thaturin sarkarin theitop chwain ma alamek ti in zir tier 2 te chu tun lai khovel changkan na mil zela in update zel turin acha ani Lirthei te kan khongaya kan choi kang du ani chuan zirna kan ngai poimo turani ti hi tun sarkarina angai poimo ti soin zirtir tu kal khom te chu ma ni thona school chawa chanla sau turin afui ani Mizoram Government Secondary School Teachers Association School hi Mizoram khoshang shanga zasomni pakwa omekin thoktu zakwa vel an oma zirlaino pangsang ruk vel an inkol mekani kumin chungin member som pathum le member pension chuak paruk an oma hengte hi sunna hun man ani Bana kai policy hian mipui thleng phak lovin an du sak zong te chawa bana an kai Dr. Malsoma ngaka Nimin Khan aizol South Chu Congress right to 10 puro kunga hall veng hnuaya in to khom na hun an neya he hun man pui tu Dr. Lalmal Soma ngaka chuan hand holding policy hian mipui thleng phak lovin an du sak zong te chaw bana an kai ati Congress Treasurer chuan mipui nol pui ban phak lovin ZPM sarkar kian aban aphar santa emoti mai turin an oma minol pui bana an kayang ti an launi om fashion thlai thar an leidan tura te hand holding loan pek dan tur chung changa te thil ahar sa zongin anti thiama hetiang ani mek lai hian partia an ho turwal te chu ni na puimo tak pe in advisor to CM te board chairman te consultant te le OSD te le additional din mun chazok hlo sang zok an ni theinan an bana an kai thungani restricted tender maksakte kalpuyen work supervisor ti mingchoi turin an midu sak zong te contract le supply mangin an din mun an siam len sak meka kalphung thar an ti hi kalphung maksak tak ani chhaume kani ati Dr. Malsoma nga ka chuan mi puite hena vote zonnan CM special package an tok tara akal phung hian mi pui thleng phak lovin an du sak zong mi tlem te tan an siama in thana piangin vote zonnan ber mangin rul ngai lo lon ti in an campaign me kani mase he CM special package an ti dong tur hi an mi du sak zong mi tlem te tan ni in alang le zelani atibok Dr. Malachwan Congress kan sarkar lai khan healthcare bill khulnan arebera thakhatvel ba khun adulawa MNF khan akumakum nga angaya ZPM hian an sarkar achanga thlakwa a chengnoi khat anron siamve chawa chengnoi khat hi nanna kher thuar tan abe thamlua ani atibok Dr. Malachwan Congress Khan NLP kan semdon Khan keima ni kan in shek masa a thilti tur hi kan soi pung velawa ati in kan ti chat china tuna CM le amasa zok CM ti hian soi thiam lam nilavin ati ani zok ti lo shiro se ti ina soi ati bok neidun khwa in cheng noi za chuang man tomato shal the anin be se Neidun khwa Khwazol district chuan kumina tomato chanem tak an shaltu a shaltur enge mozat an la neidon Neiduna hian chung ko za somnga chengin chung zinga chung ko somkwa pani chuan tomato an chinga kumina hian athokhat na atan tomato hi shal chuak to in quintals zali somruk an chala chengnoi som thum paruk an mu chuak to ani atho ni na hian quintal sang ni atanga sang thum vel thar chwa the in be sein keze khata cheng somli hisapin chengnoi somriat vel le chwa the anin be sei bokani Manipur Police ten medical officer chan chuak Manipur Police te chuan November ni somni pani sang ni somni pali a langthabal kunja lekai changa rukbo medical officer Dr. KH Nabakishore an chan chuak arubo tu te hian an miman khul chhuana tur an phut ba ka an thil phut ti hlotlin ani lo chuan tha an vowani intelligent ten malangalin police te chuan lamdenga lamshang police station huam chunga farmhouse sa an chuiluta November ni somni pali sang ni somni pali khan Dr. Nabakishore hi chanchuakin arubo tu te zinga mi pali an manta ani an mi man te hi wehengbam Ramananda Aminglem Rusho KCP lalumba ni na inzumna nei ni asiat wehengbam usharani Aminglem Piari Joy Shankar le Lechombam Bipim Singh te anni
an kut aṭang hian 7.65 mm pistol le amu 32 mm pistol le amu baka 32 caliber ammunition musom an mantel bok hemit nu November ni somni porok sang ni somni pali hian rin hlel dang pomnam sangmugo aming lem pintu chu an man le boka Ramananda chen na in an tap nu hian ral thuam chi sang sang le akai noi ba ka rui hlo ne rin an man boka an thilman te hi pistol pathum revolver le carbine magazine pahni 7.65 mm amu somni pariat le 7.62 mm amu detonator pali le 22 rifle le amu heroin number 4 ni nge rin sabun bom pariata da te anni Chief Minister Abeidong emni Chief Minister Pulal du Omatsuan Sorkar Kalta Ninganizan First MAP Khelmual Armvenga Aizol Harvest Festival Chen Nazana Thu Asoina a Mizoram Damle Theina Tura Politician Ten Ma Anshwai Angai Thule Sorkar na Thokten Politician Te Anzui Angai Thu Asoya Reilaute Sorkara Anum Chunga Mipui Wantlangin Anshat Phak Bak Swalna Asha Tam Thu Asoiboka Pulal du Omatsuan Mipui Shat Phak Bak Swalna chu Zankhat Thil Thu a ti chadwal ani lo thu soin zoizoya ansiam that thule Mizorama danglamna athen mek thu asoibuka chutianga ankalna a chuan mi ten homa se antim don lo thu asoini chutianga siam thatna anthona a chuan hotu po anom tamto thu asoibuka Mizoram shwai tular chin puje lelsang zwalale ex minister chuan mizoti chu shwainwam tak ma se norkal ero chu har satak anni tia namdang mizo she chiang tu ten an soinia asoi chu asoi chong thina pulal du omathu soi politician ten ma an shwai angai thule sarkar na thok ten politician te anzui angai thu asoi chu apom omhle ome he hi zau taka soi ho thei tak ni enalang politician te chu anthil soi andu dan le sarkar kai shwai an tum dan an soya le puana te anding hetem ti zona a omang politician te chuan thu chapui pui an soya an ti le ti lo tu te tuna sarkar khalmek tu te chu hemikonga hian in enlet na turnga tak an ni mel khop mai tuna hian ep tu shwai tu te chuan Mizoram sarkar shwai tu te chu an thu lo soi to te nen an be mek an ti a hei hi adik na tam tak soi tu ro omani politician te chuan thil tha zong zong an du thu sam te an soi thina ma se ep tu an ni laya an soi te chu sarkara an han oma atak takati puitlin don chuan a har sa a om thina political party mi emo politics sa lamchang te du saklo po ep tu ni lai chuan thei angalang ma se sarkar thil ti thei din muna handin che chuan a har sat zia chu tun sarkar po hian a she chaumek ni inalanga kan sarkar ve huna chuan kan mi le sa te chu du sak theina chuan kan du sakang tilo lo mai se helo po hi soitur atamang politician te chuan sarkara anhan omin sarkar na thokte chu sarkar thu zom turin an du china he hi adik sarkar na thokte chuan sarkar piang thu an zom mai tur ani ti hi thudik omsa ani a sarkar thu anga tik taka tho anhan tuma ma se alulama alodik lo le china alulama tinu among lama anu zel dan po tuna sarkar shwai tu te chuan an soi chin mi puile sarkar na thokte chu shwai tu ten an shwai na lama ankal zela tuna po hian kut na thok tu te chuan be seina an nei sang hle kut na tho war ani tur thu te an soi ko na sa a pum le tu tho ti ang reng tuna hian an thar chwa te chu man zoka an shal na shiat sa ne na shala an tho man tel turin anin kaw me kani politician te chuan mi puiti beidong lo se chu ram siam that na kong poimo tak pakhat ani boke India le US chu an tho dunin an chak zok US Secretary of State Antony Blinken chuan United States le India chu an tho dunin an chak zok atia he thu hi tholenia External Affairs Minister S Jaishankar nen Pugji Italia G7 Summit nei karlaka anim biakna asoini US le India chu an tho dun hian an chak zok ve ani Indian External Affairs Minister Dr. J. Shankar nen inkom na hun mangin khovel huap ven himna le mason na athenzel theina na rampani te thodun chu chunjom zel dan tur kan soini ti in Blinken hian exa aposa S. J. Shankar po hian Blinken nena inkom na hun an nei thu hi exa thau atalang ve bokani
ramshwai tu pani ten meeting an nei zo hian State Department thupuang tu Matthew Miller chuan United States chuan khovel puma himna chazok a umzel theina ta na India nen in nai taka thodun chu andu ber ani thuan soya Blinken le Jaishankar chuan ram pani ten thodun na thuk le zwal siam chu andu thu an soiti chu meeting thu chua an soi bokani Russia hi India a crude oil thonlu tu lian ber ani Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri chuan tholeni khan Russia chu India a crude oil thonlu tu lian ber ni in tun din hmuna India in crude oil achok lu zong zong atanga 32% chu Russia achanga thonlu ani thua soibok Minister Singh chuan Federation of India Petroleum Industry Oil and Gas Award thlan na in khom na athua soina a kumni liam ta chunga India in oil achok lu dan chung chang a soilanga February kumsang ni somni pani khan Russia achanga oil choklu 0.2% chawni thing chu tun nai thani thum chung lekin apung te hlwai ni ina talang February sangni somni pani khachuan tlem tham tak 0.2% chau nima se tuna chuna pung zela engtiangin nge a umzel don ti le malam apan zel don emti chu ka soilok thebik lo hi ministry malak na ringot nilavin oil marketing company le tender chang tu dewang po ani ati Champan NIH shwai tu atan Indian American J Bhattacharya thang US President-elect Donald Trump chuan Indian American J Bhattacharya chu akai shwai sarkar thara National Institute of Health America a Health Research le Funding Institution sang ber shwai tu ni turin athanga Senate na pom chuan Bhattacharya hi Indian American zinga rorel na sanga ni na lian tham chel thei masaber ani donani Trump hian hemi mapo hian Indian American Vivek Ramaswamy chu Department of Government Efficiency siam thara Tesla nei tu Elon Musk nen shwai tu ni turin alo thang to boka mase hi voluntary position ani awangin US Senate pompuina angai ve kher lo thongani NIH Director Thartur Athan Thu Apuan na Trump chuan NIH Director Atan J Bhattacharya MD PhD kathang hi kaphur le a Bhattacharya hian Robert F Kennedy Jr. atho puidona anni hian National Medical Research kaishwain shisial na le nun na chan na tur konga nasatakin ma anla donani ti ina soibokani Bhattacharya hi Stanford University a Health Policy Professor ni in National Bureau of Economic Research Research Associate ani a Stanford Institute for Economic Policy Research Stanford Freeman Sprogel Institute le Hof Institute a Senior Fellow ani MNF in Manipur CM Bangam Turin ati a Central po anmo phuna hlen turin antibok MNF chuan Manipur Sarkar Chief Minister Biren Singh akai shwayin athil ti tur ati lawa wangle ati lo tur ati awanga an state chunga boina na satak chuak chu chinfil ni thwai se andua hemi awang hian zo na thak u naw te tur na zo zai hi atamtama ma in anchia ani MNF Media and Publicity Department General Secretary VL Crossen Hezova chuan Manipur tual chung boina chingfil zonga malak na mu tur a umlaulaya boina tizual tur zonga leiknei taka thunei na mangchun zomzel theya ala om hi acha kan tilawa chu wangin an Chief Minister Biren Singh chu bangam turin kan ngena he boina awanga poisoi lo ti to na kalzel hi ti top thwai turin Central Sarkar po kan phutani Manipur cheng ten zalen taka rorel da diknoya an chanvo dik tak an neile thwai hi thilchul thop khokani anti Mizoram Sarkar po kan unaw inhum him na zonga Mizorama ummek te tuam hlom ko nga le Manipura kan unaw te thlawang hau ko nga huai sen takin penzel turin le tun ma a ansoi chin anga nam thinlung puthar le turin kan phuta ram le nam ta na ma anlak na ko nga chuan theito pa choi om kanin huam ringani antibok Zirbama mi kuta thita mi panga tirwang enfiana liam na tak antorbaka silai ka na nu ma engemozat antaksa a ombok Zirbam thil thinga bidang thita panga te autopsy report a chuan liam na tak tak le silai mutam tak fu na nu ma chipchia taka tarlan ani a Borobekra area achangin meche pathum le no pang pathum ru bau anni nuwa tha zui anni
no sen thasom mi laisham lamgam ba chu akhup velam ruwa silai mu in afuba ka nasatakin hliam ani nual boka report a chuan ataksa apil na sa hle ani ti alanga chungzinga chuan a ombor apil na sa hle a heiba ka hian alu abiang dinglama le atukhuma silai mu in afu na nu ma mu tur a umba ka adaru dinglampo apil bokani arwang hi November ni sompasari council char medical college ha anshwaya athi hun hi ni thuma changa ninga kalta vela ani lamgang ba ini kumsom tum pakhat mi tele thobi hi a oma silai mu voi thuma ka na hnuma mu tur oma apuma silai voi khataka tuar boka aluru chu thilmanrurik tak manga chutke sakni in athluak abonoi boka amit mu po mu she khopina chuak pura akut velam le dinglama kut thak na hnuma hliam na satak mu tur boka Vigilance Mayor sa ero pong swala numa mu tur lava athi hun hininga achangani sari liamta inkara niya chut ani thobi fanu kumriat mi telem thajaman bi devi po silai mutam taka wangin athiboka vaginal swab anlakhoma ponswala numa mutur omlo November ni sompasari akhana ruang hi anchara athi hun hi ni thuma changa ninga liamta anga chut ani November ni som pakhata poi khoina thlenga kuki nia soiten kum upalam pahni an tha chungchang po autopsy report a hian chiang taka tarlan ani boka mi pahni te ruang hi November ni som pahni a khan kang chelek le khopa mu anni a maibam ke sho meite kumsam sari pahni mi chu ataksa akanga hliam nu ma na satakle taksa peng lak bosak ani a laisham baren meite kumsam ruk pali mi chu na satakin akang u thuam ti mu chwa ani bok ni in kan thulak na chwana tarlang bokane kakchinga buana chhuaka VDF pahni le nurhoi hotu te zinga pali ten hliaman tuara mi pariat an manbok Manipur Kangching district ka nisomni pasari thsom pakhat jana khan buana achhuak na sahle a tun naya tharum thona thleng ka inoya police sin an mimante chwa tura phutin security force le norhoi hotu de inkara buana achhuak na sahle a Kangching ACMLA El Rameshwar chen na in le twal chung police station a norhoi hotu pol pakhatin be antuma wangin boruak achezwal le bokani hemi awanghian security force te chuan village defense force nen changwalin tear gas le smoke bom mangin mi pui pung khom te no darnan an mang ani he boina chwaka hian VDF mi pahni le norhoi hotu te zinga mi pali hliam antwara norhoi hotu mi paria po police ten an man bokani tun naya Manipur boina chwak hian tharum thona le chhana na satak athena mitam takman le thi le hliam an omboka norhoi hot me khian state chunga lung oilo na tile boina thuk tak omte chu atarlang chiang hle bokani Asama Kuki Community IO2 Apex Body Kuki Inpui Assam Chuan Tu Naya Karbing Anglong Autonomous Council Honorable Chief Executive Member Shi Tuliram Roganga Thusoi Chu Mak Anti Thule Anlung Oilo Thuan Tarlang Athu Soina a CEM Chuan Manipur changa Kuki Insun Chuak mi sangkhat vel chu Karbi Anglonga anin sun to ni ina soya hei hian amma a Kuki migrant sangkhat vel chu Manipura thon kirle anni thunen a in millo ani chutiang thu soi in millo le finfi ana omlo chu soi chwa ani chu makan ti hle a ngoibo pui mai chia an ngai lawani Karbi Anglonga PM lut mi sangkhat vel anom thu hi arin tlak lo mai ba ka evidence a omlo bok thudik ni se hetiang angza ta tamte hi rinlel wal lovin mu the anni anga mishing puina te in sakna tele chom dol na manwa te po tiamin sumtam tak an momo ngei bokanga tin buan le har satna achwa mek lai hian Manipur changa Kuki te chu an khwa an thil nei le nun na himna tura an buai em lain Karbi Anglonga an pem arin omlo hle bokani Manipura chuan khushwai tu te chuan an khwa chwa san lo turin vaukhana khau tak an chwa boka an chen na in le khotlang hum hal angai thu an soi bokani Karbi Anglong le ache velawan tlang zinga chu lo taka buaina achwa alawom le a Kuki NP Assam le Kuki Student Organization Assam te chuan hetiang thu hi remna le amwan na vongnung rengtura malak na kalmek titana chhana thlen tuwa an ngai ni Manipura tharum thona te hi Assam thlenga kan kai tir antum hi apoi hle a hetianga tiboi tu hi omma se Kuki NP Assam le KSO te chuan remna vonnun te impum khatna siam te le Assama khotlang huatna zungkai lo turin malak anin pe reng ani
khutlang mi zongzong namchi ani lo le sa khuthlia lovin thudik lo soina le thubul nei lo puna te chu nol turin ti tak zetin kanin nge na ni kan khutlanga nun ngit le impum khatna a omreng theinan thu tak remna le inrem na hlutna te hi evong tlatang uti in kuki in pi kuki zirlai pol asama omte chuan press release anon te chuak ani Israel in dauna lalmal somaral te Israel e Lebanon te inkara inka hai siamani nuwa US arore lai Biden a sarkar chuan Israel nena dollar million zaruk somriat manhural thuam shal turin malak zai arel chunzom le ta Israel marlama cheng mi puite chuan indona thil tumte ti hlotlin anni lawa ngain Lebanon a inka haina siam ani wangin anlung oilo hleba ka an sarkarin abumni in an ngai bok Israel mi puiza asumruk te chuan heti zong hian an thlir ti tarlan ani bok Hamas hovin Israel mi an man chung te chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu che na pona kongzo ho na nein mitang te an let le theina turin mitang in thlengton na nei an phut Hezbollah Lebanon a inka hai nei ani atanga ni ni na po Israelin Lebanon chimlam alabum zel shia Mount Lebanon le South Lebanon lama Israel in daw thlo na ten la thlok niam hle zela nilai ni atanga inka hai tana ni nuwa Israel chuan journalist te bein chimlam khwa ti mi puilet a khap bok ani Israel military chuan thule ma chuan Siba Habarie Margion Arnon Yamor Kantara Sakra Barasit Yatrale Mansuri khomi puite chu an chen na muna let le a khap sak ani Israel army chuan Lebanon mi te chu darnga le dar sari inkara litani lui chim lama kallu khap sakin alo omsa to te po anom na ngaya oma anhim na tura ko mu na te zom turin acha bok Israel sipai Israel military chuan Lebanon chim lama Hezbollah ho mid range rocket te da khom na mun airstrike mangin be ani thu atarlang Lebanon chim lama Sidon district Al-Bisariye munso Israel in airstrike mangin abeya Israel in Lebanon chimlama kho engamo zat te beya alaka lain Markaba Yazani Remeisle Taibe khwate po tank lai puile airstrike manga be anni Homs Syria chimthanglama Lebanon Syria in Karam Rikan namun Jursia crossing po hon nile tain hehi Lebanon mi puiral tan te kirle na tura buat sai bik ani Karliam taluka Israel in Central Beirut abeina khan Bankar Bastar pali lai manni in building pakhat phei chu in thodlok na po omlovin bom chiat ani nge Lebanon Sun City ti maile cultural history symbol tia soi ma sang kho pui balbek po Israelin UNESCO heritage site te abe saknuwa ti chiat heng hung ani bok Hezbollah lam chuan Israelin tun Lebanon in dona khan Israel in sipai thile liam sang kha zathumba ka tank somnga pakwa lai achan thu atarlang Gaza Strip nimin khovar lemachanga Israel in Gaza Strip a mun sang abomna a mi somruk pathum ai tlem lote anthia Gaza hian hospital panga te chau man thei anni to bok Israel in Central Gaza biala nuiserat khwa che nei engamosat abomna a Palestine mi pariat thi in liam twar mi somli anombok Israel in Gaza Strip chimlam khopui khani uni samun pakhat abomna a mi pani thi in liam twar pakhat a ombok khani uni sa hian drone mangin tranpuina lam zona na tho te po be anni bok nimin khan Egypt lama tanga palai ayo tu te chuan Gaza Strip a inka haina siam tura rotna te thlena pharchuak turin Israel an thlenga US President Joe Biden chuan Lebanon a inka hai siam ani nuwa Gaza Strip a inka hai na siam vele turin malak chhole ngal mai alo soilang to bok ani Yemen Ansarallah Political Bureau chuan Lebanon le Israel inkara inka hai na siam ani chungchanga Lebanon mi puite le Islamic Resistance te anlom pui thu atarlang Ansarallah leader Abdul Malik al-Houthi chuan tlomna ni te chuliam ta in ne na ni te anlo lang ve ta ti in Israel chu Hezbollah te chutchia tumna zona lo chama apu ba ka Palestine mi puite chu an thei angin thlopna an pek zel tur thua soilang bok
Iraq a Islamic resistance te chuan Lebanon a inka haina nei ani hnuwa po Israel ram chung beina chu an la kalpui zel tur thu an tar lang PMU ne na inzom na nei dole tu pol te chuan Gaza a Palestine mi te an thlop na ti lan na turin ni tin deuh thoin drone le missile te mangin Israel chimlam bial an lo be to thrin ani khati song khatun chuma karong pon the te chuni e